Kublai piki parlok para jor baro ki biju kersan ya kane ka channel. Te uni uso jermi ubadaj poj bah ndrei kador jong uni ka dor hadu san ban drus pa chi kilo. Te pej bah ya uni uso jermi mu jermi katu barit bah te mentate danglung te panmi bahara ne kaso jong ne ubayong ndrei kador pade ka dor ki san ban drus pa chi kilo. Te ka sentiu pada kalongkum nemo baru katu pai jang tu sentiu pada te ka sembai jong ne sepo pada ngilapit sepo pada kebayong uni usok jermi te mentangan penitang kane ndala dai ka por ban khait ngan sapen ibeng hakador bakabakan no ngan keli bat tu nong thit te pai sa ta parlok mo kublai sibon hang ne parlok kane ka sembai sembai sentiu jong ne jermi baik bon wak tu hampir dan tu Asnga bah parlok baro ya uni us jermi bat sentiu uslaru kenang ba pintip te tangkane kublai sibun yapi ngin sa ni beng hakabai ka video kublai sibun